Ev 47 roj derbasbûn li ser îmzekirina rêkeftina dihokê bêgot û xalên vê rêkeftinê bên cîbecîkirin li ser erdê. Ev rêkeftina gohat îmzekirin bi serpiriştiya Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî gelek nakokî li hember wê derketin holê. Penaberên Rojavayê Kurdistanê li kampa Gewregoskê nerînên wanî cuda li ser cîbecîkirina vê rêkeftinê hene. Hin ji wan dibînin nakokiyên derketine di nava partiyên NKSê de ew sedemên serekene ji bo neserkeftina vê lehvatînê heta vê demê. Meclisa Wetanî bi rastî jî ê demê kesek ji nav wa denîne. Timam jî bi taybetî. Hemû jî ne ê demê ne. Heger ê demê bane kamba domîsê timam nedibû. Dîsa ez dibêjim. Bilane bê umûrê xwe di nav xwe de safî kin wekî meclis û paşî bi navê millet bişteğilin. Ê derîba vê şoreşa Sûrî dê ev miletê haya. Yani ev kampê me wa hijmar nema têne hijmarê. Ev na bi rastî jî ev siyasetmedarê me sekreterê ve ehzabê me bi tevayî wek Arab bêjin bidûn istisna. Kesekî gora jê vî barî bi rastî di nav wa denîne. Heta îro hêna kokiyê wan nake ser kursiyana. Ji aliyekî din ve hin penaber dibêjin got Partiya PYD bi kiryarên girtina xorta û berdewamiya wê bi siyaseta yekalî û partîtî di rêveberiya Rojavayê Kurdistanê ew e ya gonahêle her du encûman bigihên li hevatinekê. ويعني حمو الناس من جوايجي حتى أبيك يعني ناقي سيديجي أم بين المزة تبدأ ميجي فملط يخي حبسيدا و بيش مرقات يخي حبسيدا أم تخوازن هكا راس دلي ما هي كتيبة دلي ما هي كرداية تيبة أو دلي كرداتية مش عبدو رفقن لازم أوجي بريو تشتغل يعني برايا من هي يا دهوك تشتك بسرنا كتيا يعني ده دهوك جي خدا مرة واحد جي خدا معي سكن عندي تشتك نافي ملي أمريكا ناكو كي خدا أو ملي دي ترجي كتيا ملط ملط كي حبسيدا بزندان هذا يعني أم تخوازن أحمو برايك براتي ككرديتي ودي مسألة راس هكا راس مصالحي كردي تخوازن. Penaber daxwaza lehvatinek bi lez di navbera tevgera Kurdî dikin, ji ber godbînên nakokiyên di nava wan de sedeme goneha zivistana xwe bi serm û seqemê derbas dikin di kampên penaberiyê dûrî welatên xwe. ام هاتنا في داري بر في صرماي وفي سقامي افصال ونيفا ام تقادين ام بيجن بلقي بقنا حلكي وكا قوتيج بوي ماج بوي ملاطي ماج بوي زاروكي ما ام الفيدي قالكي شفر زر بونا وتشيك بونا ام قالكي تعبان بونا يعني في ستاما بهتر تعبانه جيج حمتش تيجي يعني ام تخوازن روشكي ام هم بقرا ولاطي خوش مر خوش ترب قالك جيج فر تێزانین گۆ پشتی gelek civînan doh encûmana niştimaniya Kurdî û nûnerên xwe di lêvegera siyasî de destnîşan kir, di dema got sêze roj tenê mane ji wê dema gohatiye destnîşankirin ji bo cîbecîkirina vê rêkeftinê. Nakokiyên di navbera encûmana niştimaniya Kurdî ji aliyekî û kiryarên Partiya PYD ji aliyekî din ve bûne rêgir li ber cîbecîkirina rêkeftina dihokê û kesên got qelenê vê neyekbûnê datînin ewên ev penaber. Ji bo bernama Akraman Hiso, Kampa Gewregosk.